Kei te whakamihia te whakaaro o te kaunihera o whakatū, kia huraina tētahi tohu whakamaumahara I ngā hoia o te hoko whitu atu no Tauatakiwā. Ka hāngai pū te hura kōhatu nei ki te whakataetai ipu whitu pōro o te ao. I ēnei rā, ko te puhi pātara te prehitini o te rōpū 28. Engari I te wā o te pakanga tuarua, he kātipa kē ia I kamupene B I Itāria. Pērā me ētahi atu, no whakatū. Ka maumahara tonu nā tau, te iwi o whakatu. He pai ana te rā, kia maumahara tonu mō rā tau. Te hunga e hinga atu ngā marae o te riri. Hei te wā o te ipu whitu pōro o te ao, ka noho ko whakatū te kāinga rua mo te tīma whitu pōro o Itāria. Nā tērā, kua puta te whakaaro, kia huraina tētahi kōhatu mō ngā hoia Māori no whakatū I whawhai ki Itāria. The involvement of our Maori battalion in Italy has never been formally acknowledged, and when we decided to put a proposal forward to Rugby New Zealand to host the Italians, at that time the idea sprung up. Iti noa na ngā kōrero mo te rōpū 28 no whakatū, he oi e whā te kaumā ono rātau ka whakamaharatia ki te kōhatu. Hua tō muri ana ki au. Engari, he pai atu hoki I te kore. Iwi are managing the project with support from Council, and however we are on target for the unveiling in September. E matapai tiana ka tino whai hua a Aotearoa I te ipu whitu pōro o te ao. Engari ko wai hoki I kite, ka whai hua hoki ngā hoia Māori no whakatū, e ono te kautau I muri I tō rātau matenga. Ki ngikiri ona te karere.